tu hi an ma Mizoram hlan leo nun phung katila chute ma an nun phung an rak pezau nupa an rak dilo nak hlan leo an rak umnak katikala chute nupa pol an rak umnak katikala che zolbuk timia kalle ka zau ka tho vele tu he lu lai ma zolbuk vel lu lai en kut ka ram bak tu ka hin ka ven phan le phar kon Mizoram ma ka hin ummi sir khate le dewa sale kana he lungen kho nan che he ban zau ko le he than liu le nak tu nak dak sing ha ni than liu nak tak nak ile nak ha marak sing ha kati nak te he zau le he te bak khen he lung cha dong he ngen bak he bang na he te da rak phun kho ha he te ko le he sao kho nan hi pe lenga te tling la che he sao kho nan che he an tutorial mi dong he ban zau thu ola hlan leo Mizoram mi thong mi hlan mi phun an rak nak de sla chete ka ngai te ka dong he ka he chu a tutorial hi ai je lo chang le fiang tok ti la la hu jong har pa chang la ke piet alang tok ti lo piet pa chang le ke te ken ka ngai te he ka he in tual marak si halung long te nam pha di le he lewan na chenai ma tuk lung rak pha kho ngai he chida khati ro har sako ka he ma nen rak dot ni ma sing ha khati bak ngai te ro har se he ka hen samwat antar le he ka hin te hin Mizoram te hin ma man thlakan tar le he kalu men na hen nung pakhat a phangkul lak na le ke tu ko nak lung le lo kha ke ron long te se ke dai tuk nen he tu lo bang cha jan lai se le khwa sik chang khi sang la ki tuk chang he nam kho nen che he ka hen ma ne vinai answer le tekin antar le dan video zai a hen dan le chat ten ra peng he hai nok tuk nen he ke mun le tha ke he zo lo ke special selang te se hlan leo in long te ngai di in phar in ba mau in long te se special bak an se nok kho nen cha ria bak anum takla te jan ka rong cha ria ka chak ngai ma bel te mi thlan ha ong lo de nuam bak zolbuk ti mi ko he nuam bak ko he alung chengen bak ngo he tin thlan rak choi kho la an rak tin kho ha rak thon kho je he ko le he ro har su ko ki ka le khin kam wang kai nak se